Bueno, egunon berriro. Baina orain gontan natorkizue gobernu batzordeak emandako gai nagusien berri ematera. Labur, bi puntu dira gaur azpimarratu nahiko genituzkeenak, eta horietako denengoa izango ditzateke Altza San Jose de Cadasanz herri ikastetxearen patioaren berritzeari buruzko proiektuaren onarpena, ez proiektuaren onarpena barkatu adjudikazioa, Urbiko Udan enpresari, eta proiektu honen arabera 3 hilabetetan, hau da, udarako oporrak badiatuz egiten saiatu beharko ginateke, egingo ditzateke patio honen berregiturak eta osoa. Hainbat gai aurre ikusten dira, ikastetxeak 3 eraikin dauzka, eta 3 eraikinen artean dauden lursailak dira nodabait esateko patioa osatzen dutenak, badauka tarte estadi bat, parte batean, 2 kantxa, eta baita ere aurrentzako hainbat gune, eta horiek danak hobetzea da proiektu honek duen helburua, lurzoruak aldatuz, aurrentzako jodasak jarriaz, eta baita ere irisgarritasunaren aldetik dauden altuera ezberdinak berdinduz, eta rampa bitartez guzti horiek salbatuz. Guztira 306.000 euroko aurrekontua izango du proiektu honek, eta diodan bezala 3 hilabeteko epean egitea espero dugu. Decía que la primera cuestión aprobada hoy en Junta de Gobierno local es la adjudicación a Urbiko Udan del proyecto de ejecución para rehabilitar el patio de Altza San Jose de Cadasanz herri ikastetxea. Son varias actuaciones las que se contemplan. El colegio tiene 3 edificios y entre los 3 edificios hay distintos espacios de patio, 2 canchas deportivas, una parte cubierta y después otras zonas, y se actúa un poco en todas ellas, fundamentalmente en aquellos lugares que son para los juegos de niños, cambiando el pavimento, poniendo juegos para niños, y también realizando actuaciones que salvarán algunos desniveles y algunos obstáculos a la movilidad que existen en ese momento en ese patio, pues a través de rampas, haciendo todo ello accesible. El presupuesto total de la intervención es de 306.000 euros y el plazo de ejecución de 3 meses, que intentaremos encajar en lo que es el periodo de vacaciones del propio colegio, como solemos hacer habitualmente. Esperemos que no haya ninguna incidencia que haga que eso se retrase, que a veces pasa. Bigarren gaia izango ditzateke berdintasunari dagokiona. Gaurkoan onartu dira diru laguntzak, 33 proiektu ezberdinetara, elkarteek aurkeztutako proiektuetara zuzenduak, eta guztira 82.000 euroko kopurua banatu da hoien artean. Decía que la segunda cuestión se refiere a subvenciones de igualdad. Hoy se ha aprobado su concesión a 33 proyectos de diversas asociaciones por importe total de 82.000 euros. Nik ez daukat gobernu batzordeari dagokion beste gairik, eta hortik aurrera, bai hauen inguruan edo beste gai baten inguruan galderarik baldin badezute, betiko moduan zuen esanetara naukazue. Hoy no hay dudas. Vale. A ver, a Mendino de llamado de Bilbao. Bueno, eskerrik asko.